Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kamothai Association of Meghalaya, Kalapan Jingara Pisa Nakatanat Sports and Youth Affairs, Jong Sarkar Jilla, Banbei ki Jingdo Jing Sem Nakamanta ki Sangut ki Rang Yakura, but Arngut ki officials, ki Ban Mi Kamat Yakajalla Meghalaya, Haka Senior Men and Women, IFMA, World Championship, Mothai ka Bansalong Naduk ka South Tarik, Haduk ka Khatlai Tarik Ujamang Arhajar Arpulai, Ha Bangkok, Thailand. President Jong Kamothai Association of Meghalaya, Uba Esun Haka Jingakran Bekila Pathai Kubor, Haka Khat Artarik Uyayong Arhajar Arpulai, Ulayathu Bakini Sangut Girang Yakura, Gilong Ulapan Shais Imli, Ubanya Kun Haka Kedan Under 23, Upenek Bor Melim Ngam, Uedilbert Rendong Sengi, But Uskembor Lang Marwen, Gibanya Kun Haka Kedan Elin. Shu uba Esun Ulayathu Bak Association Yamenta, Kadan Kam Yakasong Jingara Pisa, Namar Baka Jinglot Jingsep Hakalik Kawan. Berkiwei kwe dek jingdon kam kan kot haduk pralak tengka sapu Arhajar Arspa tengka. Association of Meghalaya tekamu ila form haka shipotrik Jun arja khat real banada bandistaru hau arja khat nyo te kum gajinya inti jo kumai thai nga kum presiden berengkat berkini ka Muay Thai Association kemudian member sekretari bukan juga body teng lala ban simenta ke nasional bat mila pelong ru ya ke nasional hapo Meghalaya haka atrik haru trik jong ulumbar arja khat nyo te ketiga championship kemudian don kumba arpoi league state bat Meghalaya layo ya ka das team nak champion team ketika champion haka nika tournament te menta ya ki tournament bo fair nganum pataisu tengah soman ang main in late batch ka phang ha ka bede ba kanika world championship ka bangla de keren bene te so nong ba na kaliang jong mi thai ni su sorong dan penbena la ne dip ba ling ba ka press ki jung phi ki kot ku bor ba ki media ki ba player wan ne ban ya sngap ka e ka ba ka mi thai ka don ban keren dan ne ban pusha chi ka ba tingi don hang ne ki khna ki ba na kaliang ka mi thai kan le min simata ban mikmat naka United Muay Thai Association India dengan hang ni kena saungut kini kena kidai kibala job naka stia ka national tournament kulalong manhakani hayupi national tinggal syajit hang ni saungut kena kemut kita kidai wele ka armature lapun sai simle busong sai kediang kudai go under 23 South Prahaka South Prakaji kategori midon news kembor lang merwen tem semala poi nomor ba jing dia ke susi yang cuma tunjuki tem semala penwan ini nyele ka under 23 sanpo IKG kategori tingidon niki elite kemut kani kali armature ngidang ding chesgap kemut kani ke elite kemut kamdan chesgap chu kadon betak headgear bat ki elbow klub ki elbow guard bat kani ka chin guard te kemut ke body lalong ke ngimdon jite chu ban kumbar hakan ka armature tengidon ne penek bor melim ngap ban ikun ka above apply snap kata kadai ka under 40 years kadai sauprak KG kategori ngidon ne wa edelbat yarap rendong sengi ban leksin ban kong Malaysia menta world championship ka salong sian po Thailand teng so na kaliang ka association ngasuman ay kublay kamtam yu kormen hakani kormen bodem kaba nilala ban yolat laki kena beli simenta hakatiga tournament kabalong hapo Dubai hapo Abu Dhabi ngadu ka Arnold Trik hadu South Trik Jun tena ketiga championship ngiso manang bingiso sorong na kaliang ka association ban wanra ayo ru ya kenam ko brom ya kari kaba penek dan hani ngumuk layo benkur atli bronze medal kata kau di penek melimngap bat belasai bok harbuli te kini kena ide bolong rak 6 ya ka ri kini bat ya jelah bat hadian kata ngelek bentuk sen biang pat na rumta gajut ngelek ya gajut ngelek kemba sangut arngut ke official te ha kata tournament ke bolong hapo Malaysia dari mulai Agos tarik mulai kalian kenal ya kata tournament kemud ke India kayo Tuli bronze bat lui silver yo tau silver muya silver kedai napo ka jela kecingin po kalian tengah so ong ba idon sya kata kesap telan ban ya lekai idon ka
idon ka kata ka skill kami ong dan ring idon kampan ka association da baga government kan nyerap dan kum kino kilat kamtam yaki facilities nyerap ha ka bede marka jaka ban ai training bat kamtam ya kering bat ikitar kita ka kum kiwei kiri kila bandon na kum tangila ban compare pat nam ta ka world championship laring compare ya kami gelia jungi bat kiwei ki country la ni compare wat dengan India ru kamun idang duna ba kamtam jelam gelia jungi kacikai lekai bahar windam dan rewala dan isei player yang naka jela jungi bilik mensimenta sabar jungkari tengah soba sibon ki bang ni sibon ngenang dan kamba tengah lawan banyak kenduk ya i direktor batmai jong sports ngalai keren ngak pensngau i kicing jong ka association te la ong yang wat num puslai na kaliang jungi ni persang ada keladep ka kata kicing tei hapo polo gitu ka ba elek repairing renovate jadi orang bakin serap bang orang ngamam long kepala tinggi dong kam ya kering nah kemudian nyila prepare nam taki kena nam taki lek tournament prepare dan menin ngelala menin ya kendo ya sport misa dengan sumba saisen kita mau yang pi mangim simlala banwan menin kolong baila phone ngai don sedeli yang ba nomor ya kanika apil sa irung pa ai tinggal sulong na suka WhatsApp tay yung ba dadlong kabala manumpat lech ka press nomor ba nampat ikendo ba pi ka association tengok ngato kabiang ba te rena kaliang tunga presiden bat ka association menen ngila lech ni kendo i po sekret ha ka por lai cheng tinggal ikendo ngila ai biang ya ka apil markmat tu ni te lo ba nakaliang jong sport besar unsele kat bala tahu kalah baiklah air bang dekat terdapat kena kapan kena ba pinyo kalah nak kita nilai cinta yang ketiga World Championship Commission hang tei ko Thailand dan semua hadiah kataru semua ini bang dan kami kita ki infrastruktur ki jilai kai dan kami ki sibun ki jilai kam kum ka association nak kita promote ya ki kena ketiu ya kemai Thai yang dan kam ru nomor pengin happen kre ba kemai Thai kala dei Olympic game, Asian game mau arjar last Muslim, kemudian Muay Thai, nila napo India, nila ban yo mensimta bersen ke Asian game, bat sibun ki game, ki world game, ki indoor game, bat sibun ki game ki baka ke Muay Thai ke don ke bala kelai itu. Tengah sun ong ba na kaliang ka association ni kickbox ru ya ki India, balar ki India ke don syak kata ka jile kata performance kaba kila ban sei player ibaran ya kasar betul ni kerman ru hawa pra bagi jelang jung ru nila ban sei ya ki player na ta ban simta ya ka Olympic ke mas longsen hapo USA kamu Thai association of Megalia pelong ya ka kadai ke balai Megalia state level Muay Thai championship bat pro kata kadai hau kasau bat katsan mantau benai kemudian akan ikat tayo ko pamuta kata ada mahau apa pulai bat kata ada apa nihu jangan nihu tega di training center tega nihu tega ikut balik kalau kini nomor ba nyihapan pikre ajin syai ke tournament ke de sualai benai kabiang kabri sabunai pun pikre nam tak state tournament bang yo ban select ikna bagi ni sementai nasional dan rejung ba kajing ba kidau ki bubun nomor bakalong bet bangimdon ikiring tengi hapan syukur request lani kerpat ya kenihu hapan ajing thok shadu original nang tei sport ka sai sibu boti te jing sya nila de pelong na duk nai free pelong bat pengkre tournament nam tak nasional te kam ten bre kam nilai ngile nu te kata tournament jingi pelong asni hang tei ko sai tin sita kalau ni pelong nam taki sub junior berarti senior kintai bersendang. Tapi mentau senem ngila organize ya kan ni kajing pelong nam tai kini kawai kru. Kata kawai kru kadai kaba mentah hapok wall kemud lale ya kan kawai kru competition. Kata kawai kru kalau belum kumpi kuai gilek kai kumki gilek kai ki taekwondo ki gilek kata. Kan ni kawai kru ba kadai kawai naka kajilek kai kaba kadai ka Muay Thai nanti kadai ka tradisional kaba barok kuai ka pertai kaburam ke baki dan ban atlet dan bigidan banta bakanika jong kanika Muay Thai jong tak
ilim sebengi ong mengi te ngiso ong hadian bagi kena ki job nak ni ka championship mendapat ke basyak select nak state tournament championship komod ki yo menrepresent na kamta ka national kebenlong hapo organize na ka Muay Thai United Muay Thai Association India komod kebenlong hapo Chinai kamon do art nrio do lai putri me arpo lai te kini ki bejok nang tei pat ni kermen bangi ruin bra biang ikana te kermen bangin yo ai bijing job na tangin yo sei biang na limba nasional bangin yo pat ban pengkre na kamta bari yo sepunda biang pat na kamta yo cinta biang ko wol na kamta kin penbenai ko wol hangno belong jong ka senior bangat rai matau fnam kin penbenai swa pot Thailand hangno kin pulong na kamta ka youth ki junior jong ka youth